pozivam da mi se na pozornici pridruži magistar Slaven Dobrić, član uprave Allianz Hrvatska. Također pozivam doktora Mirka Talajića, direktora sektora za BI, AI, digitalizaciju poslovanja Triglav osiguranje. Danas imamo čast imati krasnog moderatora, poznatog Ivana Šarića, pa molim veliki pljesak iza njega. Ali ovo nije puni sastav, stiže nam još nešto što nam fali ovdje. Vjerojatno znate što fali, jedna krasna dama, stoga pozivam Anu Zovko da se pridruži ovom muškom triju. Gospođa Ana Zovko izvršna je direktorica za digitalno poslovanje i IT Croatia osiguranja. Prepuštam vas u sigurne ruke gospodina Ivana Šarića. Sretno vam bilo. Dame i gospodo, još jedan veliki pljesak, molim vas, za početak druge po redu panel rasprave. Hvala puno, hvala puno. Molim vas jedan aplauz za moderatoricu. Ja sam čak mislio da je zaboravila ona je bila u biti stvarno dama i prozvala je damu na kraju. Jedan veliki aplauz, da vas čujem. Dakle, dobar dan, dobrodošli. Ja ne znam baš ovako, kako bih rekao, profesionalno koji vi postavljati pitanje, pa ćemo to napraviti na nekako drugačiji način. Prvo da vidimo kakva je atmosfera ovdje. Kad ja pitam kakva je atmosfera, daćete neki najveći aplauz, čisto da vidimo jeste se oporavili od kave, doručka i koliko čekate ručak. Da vidimo, 3-4 sat, kako smo? Fantastično! Ok, ja ovdje imam predivne, uspješne goste. Ja ću ovako malo stati. Pričat ćemo o tehnologiji. Dok mi ovdje pričamo, AI vi sada pričaju sa vašim klijentima, Internet of Data, Internet of Things, znači auti šalju neke senzore, vi obračunavate, police se šalju same i to personalizirane jer puno je neke date. Tako da, ubrzo ćemo samo biti na konferencijama i vi nećete ništa raditi, je li tako? To je prilike to. Ovako, moje prvo pitanje za gospodina Slavena. Koja po vašem mišljenju je najznačajnija tehnološka inovacija koja sad mijenja industriju? Ja sam nabrojao 2, 3, 4, pa možete izabrati ili dati nešto svoje. Evo, tenisice. To je velika razlika između onog što sam bio jutros i onog što sam sada. Dakle, jutros sam bio nekakav gospodin u odjelu, sa kravatom i sa cipelama, s drugim naočalama, jako bitno, to ste svi sigurno primijetili. Primijetili smo. Sada sam kao neki digital guy pa sam obukao tenisice. Međutim, to nije poanta cijele priče. Poanta cijele priče je da sam ja i dalje isti. Suštinski se nisam promijenio. Isto tako kao što me suštinski neće ni promijeniti niti AI, ako se ja sam od sebe prije toga nisam promijenio. Što želim reći? Danas svi pričamo o AI-u i AI je svakako jedna super stvar koju moramo primijeniti u našoj tehnologiji, kolege su je već primijenile, mi je primjenjujemo, tržište je primjenjuje, klijenti je traže. To nam je nužnost, između ostalog, ako ništa drugo, zbog toga što imamo sve manje ljudi koji žele raditi u ovoj industriji osiguranja, to smo u jednom trenutku spomenuli. Ali vratio bi se korak nazad, zapravo back to basis. AI može biti divan, lijepi frontend, to može biti divan, lijepi chatbot, ali korak nazad su naši integrirani core sustavi, korak nazad je rađenje sa podacima. Ti isto pričali smo, imaš firmu koja se bavi AI-em zajedno sa partnerima. Jedna jako interesantna tema, ja mislim za sve nas, osim za Anu koja te zna od prije, dosta je bila zapravo interesantna, ali ono što želim reći je AI je tu, AI svi skupa primjenjujemo, ali isto tako nemojmo zaboraviti naše početne točke, jer da bi AI bio dobar, trebamo imati podatke. Ako imamo podatke u 2, 3 različita sustava, ako nemamo 360 view naših klijenata u jednom sustavu live integrirano, možemo napraviti AI, ali će biti znatno teže. Dakle, u biti ne žuriti. Ne, u biti žuriti. Žuriti, ali... U biti žuriti, u biti raditi paralelno, jer neke stvari koje možda imamo, neke ostatke iz prošlosti, ako nikad prije, sad smo pod velikim pritiskom da ih promijenimo. Krivi podaci, krivo će AI napraviti u biti. Tako. Ok, sad ovako, super uvod, moje sljedeće pitanje, kako je digitalna transformacija promijenila očekivanja klijenata u osiguranju? Može Ana, može Mirko? Pa mogu ja. Pa mislim, često ljudi digitalnu transformaciju gledaju kao tehnološku transformaciju. Ona je primarno
poslovna transformacija. Znači, zamislite da imate kompleksne poslovne procese, što većina ovdje ima, i da ih digitalizirate. Korisnik će imati 70 klikova, što je u digitalnom svijetu apsolutno neprihvatljivo. Da. Znači, digitalna transformacija je zapravo promjena odnosa između klijenta i osigurateljnog društva u ovom slučaju, što znači da ona štedi vrijeme. Sad je nebitno da li je klijent digitalan, pa će otići na web i imati vrlo jednostavan i lijepi proces, ili ćete već digitalno transformirati svoje vlastite interne procese, dati digitalne alate svojim zaposlenicima, koji će onda u razgovoru, offline razgovoru sa klijentom biti brži, precizniji, bolji, kvalitetniji i sve to utječe na korisničko iskustvo. To je zapravo prava digitalna transformacija. Mirko, se možeš nadovezati na ovo? Pa ja bih tu možda, kolega Slaven je spomenuo koliko su bitni podaci, koliko je bitan taj, taj legacy sustav i core sustav, da ga imamo onako, dosta onako mogućnost skalabilnosti i dinamičnosti, ali ja bih se vratio još jedan korak nazad, a to su ljudi. Mi smo prošli panel je završen sa ljudima, vrlo često u toj transformaciji zaboravljamo na ljude koji se već danas pitaju, a šta ću ja raditi za 5 godina ako je tu AI? I to je dosta legitimno pitanje. I to je vrlo legitimno pitanje, jer ljude na neki način s te strane treba i educirati, da oni zapravo, da tu vide neke svoje prilike, jer mi svi smo tehnološki tu osvješćeni, nama je to sve super, idemo naprijed, ali onda vam ne zamijetite taj ljudski strah od tehnologije, ako ga na vrijeme ne zamijetite, vi zapravo dobivate otpora u organizaciji. I onda je to u kulturi zapravo veliki problem. I vi morate zapravo na vrijeme prepoznati taj potencijalni strah, ohrabriti te ljude s tehnologijom, da vam oni budu podrška i za bolji core, i za bolje podatkovne procedure, i implementaciju digitalizacije sa idejama i slično. A kako riješiti taj strah? Pa riješiti, ja bih rekao, ono kako mi u Triglavu to zapravo radimo, mi zapravo imamo poseban program za podizanje podatkovnih, digitalnih AI kompetencija, gdje zapravo ljude educiramo, koristimo djelomično AI, ali ne samo AI, jer nije samo bitna tehnologija za digital, kritičko promišljanje, kreativno razmišljanje, sve su to jedan skillovi koji mi danas tražimo od ljudi, AI će riješiti. Danas su ti alati i dostupni, user friendly, vi danas on i programira za vas i sve, ali ovaj kritičko promišljanje, kreativnost je nešto zapravo što nas uzdiže sada, jer imamo AI, ne moramo više misliti o nekim stvarima, radimo sa AI-em, a sad nam se oslobađa prostor da počnemo malo na višoj razini razmišljati. Ono što smo komentirali prije, ako ćemo taj prostor koji nam je oslobođen koristiti za TikTok, Instagram i te nekakve, onda nećemo baš uspjeti, ali ako zaista koristimo to iskoristimo, zapravo mi imamo priliku kao ljudi, kao ljudska vrsta, zapravo dignuti se na jednu višu razinu razmišljanja u AI revoluciji, ja bih rekao. Ako se ja samo mogu mrvicu nadovezati, mislim kako uvjeriti zapravo tradicionalnu industriju, tradicionalne zaposlenike da digitalizacija nosi prednost ne samo klijentima nego i samoj organizaciji, ja bih rekla rezultatom. Znači mi prije 5 godina kad smo pokrenuli Lako, malo ko je vjerovao u Lako, što i u organizaciji, što i na tržištu. Ja i moj tim se danas ne možemo obraniti od inicijativa koje dolaze iz organizacije po pitanju digitalizacije. Znači, mi apsolutno u organizaciji smo se transformirali u načinu razmišljanja, jer su ti ljudi ne samo kroz Lako, nego kroz našu mobilnu aplikaciju Moja Croatia, kroz niz internih alata, što digitalnih, što AI-a, uvjerili sami sebe da im mi štedimo vrijeme i da oni to vrijeme mogu pametnije iskoristiti. U razgovoru s klijentom, u poboljšavanje odnosa s klijentom, a da se ne bave administracijom, slanja polica, promjena prezimena i svih onih silnih stvari koje smo zapravo mi njima omogućili i dali alate. I to vam je jedini put, da uvjerite organizaciju samo rezultatom. Vratio bi se u biti na prije kad si rekla digitalna transformacija je za klijenta, da, ali je i interno. Apsolutno. Apsolutno. Ja ću vam dati niz. Imaš neki slučaj koji mi možeš? Naravno, imamo niz primjera. Znači, mi sad razvijamo, jako puno pilotiramo, ajmo to tako nazvati. Evo, reći ću vam recimo naručivanje na sistematski pregled, s obzirom da Croatia ima i svoju mrežu poliklinika. Prije nekih našeg rješenja koje smo razvili, ti si morao nazvati, agent bi ti se javio, pa on mora provjeriti nešto u nekom sustavu, pa ti se onda opet povratno javi, pa onda možda pošalješ mail. To je i za samog agenta koji to radi painful proces, ali i za samog klijenta koji to očekuje brzo i jednostavno. Mi smo sa jednim jednostavnim sučeljem kojeg mi interno nazivamo EasyBook, a on se nalazi i na webu i na mobilnoj aplikaciji, omogućili klijentu
da on klik, zapravo sebe naruči sam na sistematski pregled, a agentu da zapravo sagleda cijelu sliku klijenta i da onda vidi da li ga treba eventualno da još nešto naručiti, da mu se povratno javi i slično. Ali tu možda dolazi otpor u biti, zato što ako je sve manje vremena ja ne radim toliko, onda možda ne treba 5-6 ljudi. Ali zamisli sad, ja ne bi to tako stavila. Znači, zamisli kompaniju koja ima 300 ljudi, a potencijala puno više nego što tih 300 ljudi može odraditi. Šta su to? To su neiskorištene prilike, je li tako? Ako vi poboljšate svoje procese, unaprijedite interne procese, smanjite administraciju, vi ćete svoj neiskorišteni potencijal početi iskorištavati. I to je to gdje ja kažem da digitalizacija radi vrijednost. Zato što ti otvara prostor da radiš puno pametnije stvari. Jer nemamo se šaliti. Na svim razinama kompanije, bilo onim administrativnim, bilo poslovnim, bilo strateškim, mi svi imamo premalo vremena za sve one stvari koje bi htjeli napraviti. Ne? Upravo je to poanta. Ja bih rekao, ovo složio bi se sa mnom, ali bih još dodao da mi ne smijemo sagledavati digitalizaciju samo prema klijentu. Mi moramo gledati kompletan end-to-end proces, znači mi moramo sagledavati i prema klijentu i prema nama. Krenemo li samo jednu stranu sagledavati, neće nam se dobro pisati, ćemo opet stvarati neki legacy u pozadini i dalje će nam morati 20-30 ljudi nešto ručno raditi. A ovo što je Ana isto rekla, taj potencijal koji firme imaju je puno veći od onog, puno ga manje iskorištavamo jer upravo radimo ovakve neke zadatke koji nam nisu zanimljivi. Ali vrlo je važno da tim ljudima kad pričamo o tome, upravo date percepciju što su to ti neki novi poslovi, što je to što oni mogu raditi, gdje je to gdje i firma može iskoristiti, da zapravo budu još veća dodana vrijednost nego što sada jesu. Poslušao sam kraj panel rasprave ove što je bila prije nas i mislim da se zove gospođa Vilma, predsjednica uprave Triglava, ako se ne varam. I govorilo u biti o tome kako vaša industrija treba biti sad sve agilnija, da ono nije to više staro, i sad baš to imate i AI-eve, Internet of Things i Big Data, stvarno postaje, jel naporno, mislim, gospodine Slaven, kamo to ide za 5 godina? Gdje ide industrija za 5 godina? Ja bi se opet, dosadan sam, ali moram se vratiti na osnove. Dakle, industrija ima dobre osnove da napravi te nadogradnje, ali ovo mogu se složiti što je rekla Ana, užasno je bitno pri tome promijeniti same poslovne procese, način na koji mi radimo i neke klasične paradigme pri tome uništiti. Primjerice, mi smo industrija koja jako voli gledati fotografije vozila automobila kod preuzimanja u osiguranje. Tu naravno može pomoći AI, nama je tu već pomogao AI, nama AI kaže ovo vozilo možeš primiti u osiguranje, postoje takva i takva oštećenja i mi to više ne gledamo. Ali naravno da imaš sumnju, ovo što je Ana opet rekla, zaposlenika koji je do jučer radio taj posao i sada umjesto njega radi određeni AI. Dakle, morat ćemo promijeniti ljude. Mi kada radimo unutar kompanije nešto što se zove Strategic Workforce Planning, odnosno strateško planiranje zaposlenika i mi shiftamo zapravo kompaniju prema budućnosti gdje ćemo imati više data analista, više business analista, a manje ljudi koji rade u customer care centru, manje ljudi koji rade na izmjenama samih polica, pregledavanja vozila kada ulaze u osiguranje. Dakle, treba ćemo unutar sebe promijeniti procese, treba ćemo promijeniti ljude s kojima radimo. To će biti najbolje da to budu ti isti ljudi. Zašto? Jer oni točno znaju kako sustav funkcionira. Sada očekivati, dovesti nekoga konzultanta koji će vam čarobnim štapićem na osnovu nekog benchmarkinga reći vi morate promijeniti taj proces ako želite biti uspješni, to je dobro, ali se pokazalo da nije dovoljno dobro. To može biti podrška upravi za provođenje nekih strateških inicijativa, ali prava promjena dolazi od zaposlenika koji su zaposlenici organizacije. I čisto odgovor na tvoje pitanje, dakle, kada se još nadogradimo, promijenimo, onda mi imamo jedinstvene core sustave, imamo više podataka. Nama zapravo te date u cijelosti još uvijek nedostaje. Mi imamo je možda dovoljno za nekakve klasične aktuarske modele, koji su zapravo prediktivni modeli na temelju prošlih događaja, ali ovo što je gospodin Žigman rekao, dakle, mi imamo velike klimatske promjene i mi se više ne možemo baš pouzdati ako je 2008. bila bura u Splitu, da će biti 2028. u sličnom opsegu. Dakle, treba nam više podataka da bi mogli napuniti tu svoju big data. I ako me pitaš, dakle, definitivno AI
definitivno machine learning. Za to sve nam treba više podataka. Ono što je manjkavost cijelog tržišta, ja govorim za svoju kompaniju, mi kada imamo te neke kejsove, mi nažalost ni dan danas nemamo dovoljno podataka da bi mogli modele istrenirati onoliko brzo koliko bi mi očekivali. Croatia je sigurno u boljoj poziciji, neki drugi sudionici su u lošijoj poziciji, ali nama će trebati sve više i više podataka da bi ti modeli bili u potpunosti iskorišteni. Gdje ćemo naći taj data onda? Evo, to je moje pitanje. Ako govorite da je problem, to ćemo ga napraviti? Okay. U IoT-u. Da, i jedan banalni primjer. Korištenjem vanjskih baza podataka. Pred nekoliko godina naše izdavanje polica izgledalo tako da si morao ubaciti registarsku oznaku, broj šasije, pa snagu vozila, pa broj sjedećih mjesta koji ne koristi za ništa kod određivanja premije osiguranja, ali je nama bilo jako bitno. Izuzetno puno ovo što je Ana rekla, 27 ili koliko već, 70 klikova je bilo potrebno ne od klijenta, od naše mreže. CVH ima sve te podatke, HUO ima hrpetinu podataka. Croatia, koliko znam, se spojila za kućne ljubimce i na... Tako je, na Ministarstvu poljoprivrede, na bazu kućnih ljubimaca. Tako je. Gdje mi zapravo iz čipa koji iščitavamo iz kućnih ljubimaca vidimo zapravo sve o psu. I mog psa nisi htjela osigurati, samo da znaš, jer je presta, što nije lijepo. Di mi je... Evo ovim putem, ako može... Slušajte vi iz osiguranja, imate savršenu priliku sad donijeti policu ovdje. Hvala. Čisto da znate. Hvala, Ivane. Selekcija rizika, ja bih rekla. Ok, Mirko, pitanje, koliko to sad strojno učenje i ta umjetna inteligencija, koliko mijenjaju procese poput obrade štete, procjene, risk assessment? Pa, ja bih se samo još malo nadovezao na ovaj dio podataka. Nije samo problem od kud ćemo mi dohvatiti podatke. Još mi nismo dovoljno vješti da i one podatke koje imamo u sustavu kvalitetno dobijemo. Jer imamo, znate da su osiguranja velike kompanije koje imaju legacy sustave i tu još mi imamo prostora da zapravo da iskoristimo i te podatke, a onda IoT i sve ovo drugo što dolazi s time. I tu podaci imaju zapravo, ajmo reći, jednu dvojaku ulogu. Ako imate kvalitetne podatke, podaci su vam ko krvotok u organizaciji. Vi na neki način razbijate one organizacijske silose kroz podatke, što inače smo kao velika korporacija, vrlo često imamo te silose, 1, 2, 3, svak radi nešto svoje, a kroz podatke kao krvotok zapravo razbijete te silose i svi onda dišemo jedno. To je jedna stvar, naravno, gdje činimo organizaciju agilnijom, a druga stvar je naravno da kvalitetni podaci su temelj AI modela, machine learning modela, prediktivnih modela. Ako imate brzu odluku na pogrešnim podacima, katastrofa. Znači to je apokalipsa. Znači jednostavno moramo u tom smislu raditi puno na tom data governance-u, kvaliteti podataka. Imamo mi još prostora općenito na upravljanju podataka. Ko je vlasnik podatka? Vrlo često čuti IT je vlasnik podatka, a nije vlasnik podatka IT, nego poslovni dio. I to je nešto što, recimo, banke su dosta daleko, recimo, kao u tome došle ima, a ovdje, barem koliko ja vidim u industriji, još trebamo raditi na tome. Mi u Triglavu jako radimo na tom dijelu, jer bez toga nema zapravo ništa ako kvalitetno ne upravljate podacima. Sad da se vratimo na AI i ovu priču AI-a. Da, mi jako puno radimo i u Triglavu i ja bih rekao u tijeku su i neki projekti vezano za AI, posebno što se tiče šteta i na tome puno radimo i tu smo bili i namjerno i spori. Zato što vi trebate vidjeti je li vam tehnologija zrela da vi u nekom trenutku tu tehnologiju možete upotrijebiti. Ja bih rekao da tehnologija AI agenata nije bila zrela prije godinu dana, nije bila zrela možda ni prije par mjeseci, jer vi ste imali jedan problem sa time, potencijalni problem. Mi smo opet u velikim organizacijama pričali sad o silosima, kako ih treba razvijati, pa smo ljude, izmislili smo agilan pristup razvoja, onaj zdravi razum da ljudi počnu međusobno komunicirati. I to smo nekako riješili sa tim agilnim principima. Sad imate AI agente i ako krenemo napraviti AI agenta za ovo, a ne omogućimo da oni mogu znati jedan s drugim pričat i komunicirati, da nema nekih standardnih protokola komunikacije, mi smo opet u situaciji da stvaramo, upravljamo silosno orijentiranim AI agentima, što je potencijalno opet jedan veliki legacy i veliki problem. Zato i mi nekako, ja volim reći, mi zapravo
gledamo dalje nego što vidimo. Idemo najprije vidjeti zapravo šta nama to treba da se ne bi možda zaleteli. Sad kad su došli ti protokoli, jasni protokoli standardizacije, kako agenti pričaju, možemo onda iskoristiti i možemo zapravo biti mirni da ta tehnologija sada zrela, da mi sad kad jednog agenta implementiramo po tom standardnom protokolu, da ćemo vrlo jednostavno i ostale agente koji će onda moći međusobno komunicirati. To je jako bitno da se ne zaletimo. Neće nigdje ništa pomoći. Pobjeći. Mi smo još mi se tek pripremamo za ove generacije koje dolaze. Znači, još smo i ovdje tradicionalni. Još većina ljudi voli taj touch sa osobom i slično. Moje dijete koji ima 8 godina, ono ne zna osim za digitalno. Za te ljude mi čekamo i za te ljude se mi sad i pripremamo. Najviše, naravno. I imamo i sad digitalno osvješćenih ljudi, ali po meni mi se baš pripremamo za onu generaciju koja ne zna za ništa drugo nego za digitalno. Da ne kažemo možda, evo, moje dijete sad ove PlayStation igrice, on se čudom čudio da to postoji u trgovini za kupiti. On ne zna da on samo zna za digitalno. Da, moj klinac kad pogledamo televiziju kaže prebaci, daj premotaj, znaš, njemu je Netflix i YouTube to, ono, on demand. Ali, Ana, tebe sam u biti sad htio prebaciti na ovo, je jako zanimljivo, oni se ne žure dok vi ste se zaletili samo tako u laku. Da, mi volimo biti prvi. Ja volim biti prva i mi volimo biti prvi. Kako je u početku, koji je postotak bio procijenjen dokud ste sad doveli da ste ono točnost? Pa znači, ako gledamo AI, mi smo u svijetu prvi u osiguranju koji je implementirao ChatGPT u korisničkom procesu direktno sa korisnikom, točnije prije 2 godine, i pustili smo ga live. To smo napravili zajedno sa Infobipom i Microsoftom. Ima jedan veliki showcase o cijelom tom lako case-u zapravo na njihovim platformama. Tada nama je trebalo 6 tjedana. Znači 6 tjedana od momenta kad smo se Roberto Kutić i ja sjeli i rekli ajmo to napraviti, do momenta kad smo zapravo to pustili live, da istreniramo robota na jednom vrlo uskom procesu. Nije to bio tada veliki proces, ali jedan uski proces, i on je izašao sa otprilike 85% točnosti. Znači 85% točnih podataka je u tom trenutku pri izlasku davao klijentima, no međutim naš narativ prema klijentima je bio da je u pozadini AI asistent, da postoji mogućnost pogreške, da smo mi trenutno u beta verziji, da ih molimo da bilo kakvu pogrešku apsolutno jave, i lako klijenti su to prihvatili. Mislim, lako klijenti su malo drugačiji od ostatka tržišta, s obzirom da su baš mlađi, digitalni i slično. Taj asistent je danas gotovo na 100% točnosti. Znači, mi 40% svih korisničkih upita koji dođu kroz WhatsApp, jer je to nama glavni kanal komunikacije u laku, AI asistent rješava samostalno, bez da se uopće offline agent uključi, i to je jedan sjajan case. Nama je to bio proof of concept da asistenti rade. I mi ih sad širimo kroz kompaniju. Znači, ja mislim da će danas, godinu dana, svako područje u kompaniji, ako gledamo i prodaja, i štete, i HR, i nabava, i pravna, znači sva područja u kompaniji, da će imati svoga AI asistenta, ovisno o svojoj temi. Što se tiče silosne, mi se toga ne bojimo, s obzirom da je on, zapravo ga razvijamo interno na jednoj vlastitoj jedinstvenoj platformi, i zapravo ćemo tenantu i pravima dozvoliti koja odgovore, koja pitanja taj asistent zapravo može pristupiti ili ko može nečemu pristupiti. Tako da AI apsolutno budućnost, ali nije jedina tehnologija koja je budućnost, ima tu još puno tehnologija i zajedno mogu činiti sjajnu stvar. Industrija je trenutno, ja mislim, u najboljoj poziciji. Prvo, s obzirom da zaostajemo u digitalizaciji u odnosu na bankarski, financijski sektor, od njih možemo puno naučiti. Znači, oni su se digitalizirali 10 godina, mi to sve sad možemo napraviti u 2 godine. Oni su se i opekli u nečem, pa znaš da ne ide. Znači, mi znamo gdje su se oni opekli i mislim da smo u sjajnoj poziciji da svi zajedno kažemo, gle, možemo naučiti i idemo se brzo digitalizirati. AI, opet mislim da smo u sjajnoj poziciji jer danas svi razvijaju AI. Onaj koji ne razvija, taj će imati problem. Znači, sad jednostavno morate probati. Probaj, vidim, ide, ne ide, daje rezultat, ne ide, nema rezultata. Mi smo otvorili preko 50 pilota, mislim da imamo trenutno u organizaciji. 50 pilota ima tu. Razno raznih.
Neki smo rekli, gle, ne idu, neki idu, neki su sjajni. Znači, to je način rada na koji mi kao Croatia zapravo i ostvarujemo rezultat i imamo brzinu digitalizacije na tržištu. A što je sa procjenom štete? Evo, što je sa procjenom štete? Ili imate i tu isto sad pomoć? Mislim, to sad namjerno pitam, zato što smo pričali na kavi da imate sad sa kamerom da se snima, pa sam ja gledao kako grebat auto, odnosno staviti naljepnicu, pa kao da se vidi, ali ste navodno jako točni, ne može ja da sad krenem o procesu šteta, tu je Vesna, ona ima panel kasnije, naša članica uprave. Ja mislim da bi pojela svo vrijeme ovog panela, jer onda hvala puno, Ana, idemo dalje. Doslovce. Znači, reći ću samo par riječi. Najviši iskorak u kompaniji smo napravili u štetama. Znači, Vesnin tim i moj tim od prvog dana nevjerovatnom brzinom to razvija. Mi smo danas na preko 70% digitalnih prijava šteta, a što se tiče obrada šteta, niz digitalnih alata, što je što slično. E sad, ono o čemu smo mi pričali na kavi, mi trenutno radimo sa jednim malim startupom, neću ga još imenovati jer još nismo izašli van, ali vrlo brzo ćemo izaći van, zapravo na procjeni fotografija i slika, gdje smo u zadnjih godinu dana mi njemu slali milijune slika, anotirali di su štete, da on svoje vlastito rješenje, koje nije ChatGPT, nije OpenAI, nije DeepSeek i nisu sva poznata rješenja, zapravo istrenira na našim slikama i to će biti ono ne samo u prihvatu vozila da mi vidimo da li je slika zaista kao takva, nego kasnije i u obradi i u procjeni šteta. Ja bih rekla u narednih 6 mjeseci to će zapravo zaokružiti. Ali kažem, imamo, mislim, naša platforma bazirana na umjetnoj inteligenciji u Drmićevoj koja u 5 minuta tebi obrađuje štetu, jedinstven primjer u Europi. Znači, sad ih ja mogu nabrajati, ali Vesna će na svom panelu, ja mislim, isto se toga dotaknuti, ono kapa dole zaista timu u štetama, mislim da smo ono fantastične stvari tu odradili. Pardon, nešto si htio uletiti. Ja sam htio samo reći, kad sam govorio o zrelosti tehnologije, znači AI-agenti, tu je trebala neka zrelost. Što se tiče samih AI asistenta, znači to je zapravo jedna druga priča, gdje zapravo i u Triglav grupi već 2-3 godine i postoje zapravo virtualni asistenti za klijenta, gdje je isto tako nekih 40% komunikacije u kontakt centru preuzeo zapravo AI asistent, a imamo i internog isto asistenta koji i na isti način pomaže internim zaposlenicima i niz drugih rješenja tih AI asistenata, ja bih rekao. A AI agent, kad kažem AI agent, to je netko ko kontekstualno razmišlja i donosi sam neke zaključke, odluke, nije samo da čita iz dokumenata, nego može razmišljati iz konteksta. Tako da je to. Slavene? Ja sam samo htio jednu digresiju dati. Marijana, moja šefica, je tamo negdje, dakle, poruka za Marijanu nije da ne isporučujem projekte, ja sam namjerno spor. Ovo tu Mirko mi je dao. Dakle, namjerno, tehnologija još nije zrela. Tako da, hvala Mirko. Ja čekam da oni padnu, pa da ja onda preko. Kako se lijepo dogovaramo, Mirko i Slavko, zajedno si nabacujemo ove tu ideje. Ne, ono što bih htio reći je, s jedne strane imate težinu kad radite u velikoj grupaciji, s druge strane imate velike privilegije. Raditi u Allianzu znači raditi u najvećem osiguravatelju na svijetu, najvećem financijskom igraču na svjetskom globalnom tržištu. I to vam onda omogućuje neke prilike. Meni je super ovo što Ana s puno entuzijazma govori što oni rade lokalno. Koji put zavidim, jer koji put neke od tih stvari ne razvijamo lokalno, nego dobivamo na globalnoj razini. I možda je jedna stvar koju ne ističemo dovoljno, i tu je naravno stvar i financiranja i ulaganja, je li lokalno Allianz dovoljno velik da može sve te stvari isfinancirati. Dakle, Allianz ima jednu kompaniju koja se zove Allianz X. Možete pogledati allianzx.com, jedna jako dobra kompanija koja je shvatila da je jako teško, i ovo što je Ana spominjala o kulturi, unutar tradicionalne kompanije stvoriti startup atmosferu. I što onda možete bolje? Pa možete kupiti startup. I Allianz to radi diljem svijeta, između ostalog bio je i dioničar čuvenog Lemonade-a i zašao. Ta stvar jednostavno je ovo što je Ana isto rekla. Neke stvari su probali, neke stvari funkcioniraju, neke ne. To je odlično i tako treba funkcionirati. Ne treba se bojati poreza. To je normalno kada nešto novo probavate. Ako ga se bojite, onda nećete nikad ništa napraviti. I na popisu tih Allianz X kompanija su neka rješenja koje smo mi već implementirali. S područja umjetne inteligencije već sam spomenuo ove preglede fotografija kod uzimanja osiguranja i kod procjene šteta. Danas Ana je rekla 70% stvari da dolaze digitalno.
Međutim, sad sa digitalnim stvarima dolaze nekakve big fake stvari koje su digitalno dorađene i tako dalje. Dakle, i tu treba gledati je li u tu fotografiju već napravljena određena promjena korištenjem umjetne inteligencije. Ovo što si ti rekao, stavio si naljepnicu oštećenja. Netko će staviti oštećenje sa drugog vozila i to će biti savršeno napravljeno i to je onaj rizik koji uvijek trebamo. Mislim, na Balkanu će probati to ljudi. Ako na Balkanu uspije, onda neće Njemac. Mi ćemo pokušati prevariti sistem. Tako je, možda bi se iznenadio, ali svuda postoji... Ali Balkanac u Njemačkoj. Dobro, to što želite reći. Naš čovjek u Beču, da. Dakle, to je jedna stvar, a ono što smo jako ponosni, mi smo razvili zapravo next best offer za štete upotrebom umjetne inteligencije. Opet smo razvili u suradnju sa kolegama iz Alijansa, gledali smo što rade Mađari i njihov model smo prilagodili i kopirali na Hrvatsku. I sada više to nije nešto što određuje likvidator šteta, nego je to nešto što njemu određuje umjetna inteligencija. I vjerujte mi, hit ratio je užasno visok. Dakle, mi pogađamo zapravo tamo gdje klijenti žele zaključiti nagodbu. Nije Gen AI, dakle ne trebaju nam nekakva posebna odobrenja, niti posebno se promatrati taj proces, ali to je jedan odličan pristup koji se može proširiti i na preuzimanje rizika i na ove ostale segmente. Za sad, AI do toga je bio zapravo nekakav veliki jezični model, neka napredna baza znanja, chat i tako dalje. Ali s ovim use case-ovima koji smo radili možemo preuzimati rizik jako dobro i jako dobro rješavati štete. Idući stvar koju radimo, rekli smo držimo Sloveniju. Imamo problema iz Slovenije. U Sloveniji, mi iz Hrvatske, zato što ne pričamo slovenski. Danas postoje već operabilna rješenja gdje jedan govornik priča hrvatski, drugi čuje na slovenski. Tu postoji mali problem Hrvatska-Slovenija, ali Njemačka-Austrija funkcionira, Njemačka-Engleska funkcionira besprijekorno. Ali apsolutno postoji hrpetina slučajeva gdje mi možemo naše poslovne procese jako poboljšati za korist naših zaposlenika i klijenata i mislim da to svi na neki način radimo, iako sam namjerno spor, Marijan. Jako ste zanimljivi, jako ste brzi i ja moram pokazati slajd jer će nam tako reći isteći vrijeme. Nisam pola pitanja odradio, tako da pokažite mi prvo slajd, a sad ide pitanje, pa ovako. Na koji način se koristi sve veća količina podataka u personalizaciji ponuda i određivanju cijena polica? Pa, ovo je vaš slajd. Mogu ja? Izvoli, Ana. Pa, mislim, osigurateljna društva zaista leže na podacima. Mislim, i općenito financijski sektor leži na podacima. Problem je upravljanje, strukturiranje tih podataka i zapravo na pravi način izvući ono što tebi treba. U nekom mom idealnom svijetu, danas 5 do 10 godina, ajmo reći neka vizija, da svaki korisnik po podacima koje on odašilje, zapravo ima idealno skrojeno osiguranje po sebi. To naravno zahtjeva i promjenu određene regulative, tu su i GDPR politike, znači to je nemoguće u ovom trenutku tako napraviti, ali recimo neki primjeri, geolokacija na imovinskim osiguranjima, gdje ti sa geolokacijom zapravo vidiš da li je kuća na brdu, da li je u nizini, da li je sklona poplavama, da li je u požarnom području i ti možeš puno bolje na temelju tih podataka zapravo i postaviti cijenu i sagledati svoje rizike. O telematici mislim da ne moram pričati, da je svima ovdje poznato šta je telematika. Ona, nažalost, još na hrvatskom tržištu nije zaživjela, dok recimo na američkom tržištu je prerekvizit za bilo kakva osiguranja motornih vozila, na talijanskom tržištu također, ali ti zapravo u realnom vremenu vidiš podatke svojeg klijenata, vidiš kako on vozi, da li je on rizičan vozač, da li je on dobar vozač i to možeš nagraditi ili penalizirati. I to su recimo stvari gdje podaci budućnosti, gdje upravljanje podacima budućnosti može ovoj industriji puno benefita donijeti, ne samo na strani naravno osiguratelja, već i debelo na strani klijenta. Gospodin Slav? Možda samo jedan komentar. Ana se odlično nadovezala sa geolokacijom na ono što je gospodin Karini rekao, da su u Češkoj napravili. Dakle, mi smo pred 10 godina se mučili jako Hrvatski ured za osiguranje i Hrvatsko aktuarsko društvo da se naprave nove tablice smrtnosti u Republici Hrvatskoj. Nama zapravo trebaju karte novih rizika, koji u sebi uključuju šumske požare, koji u sebi uključuju slijeganje tla, i zapravo ono što je gospodin Karini odlično rekao,
prema Češkoj, jedan odnos, dakle, gdje su oni zajednički napravili karte poplavnih područja, to je osnovica. A s obzirom na ove klimatske promjene imate i izloženosti tuči, izloženosti klizanju tla, šumski požari i tako dalje. Dakle, to je nešto što bi mi zajedno trebali napraviti, isto kao što smo zajedno napravili i tablice smrtnosti. I to je onda osnova za ići korak dalje, za primijeniti tehnologiju. Kako će ju ko promijeniti, to ovisi naravno o njegovoj spremnosti. Pa, mislim, složio bi se s kolegama, znači, velike količine podataka, uvijek treba paziti pouzdanost tih podataka i kako ih iskoristiti, kvalitetno to je. I ja bih rekao da danas na tržištu osiguranja i neke te stvari koriste, recimo Triglav grupa ima tu Drive aplikaciju gdje je telematika zapravo, gdje prate vozača kako vozi, radi se neki skor, iza toga je i umjetna inteligencija koja skorira klijenta i na osnovu toga klijent dobije neke popuste na policu, bonuse i slično. Isto tako imate već te asistencije razne, pa kad imate onu šlep auta, vidite u realnom vremenu u aplikaciji gdje vam je točno auto, kad će doći i slično. Već su i te stvari zapravo postoje na tržištu, tako da ja bih rekao da je tu tržište krenulo polako. Tu bih čak rekao da su bolji od markara u tom dijelu kojima taj možda IoT još nije toliko zanimljiv. Čekaj, aplikacija te prati kako voziš, tako je, da li kočite brzo, da li... osiguranje, znači jučer. Dobro, onda ne bi imali ni premiju. Bila malo veća premija. Mislim, imamo i mi lako prevenciju, samo ga koristimo na drugačiji način. Znači, mi telematiku ne koristimo u ovom slučaju da penaliziramo korisnika kako vozi. Ali se korisnici boje. Tako je, zato mi nismo na taj način uveli. Mi smo prije 2 godine taj program uveli prvenstveno da poboljšamo ponašanje vozača na cesti. Mi kažemo, ako si loš, obasipamo te lošim porukama, makni se s ceste, nisi dobar, stani, odmori. Ako si dobar, te nagrađujemo. Ali policu osiguranja ne dira. Ne, mi samo ove dobre nagrađujemo, loše ne penaliziramo. Jer ja, evo sad ću ja reći ko korisnik, ja stvarno imam osjećaj da ono kako voziš... Da, onda ćete platiti policu onako kako je, ali ne penaliziramo. Isto je cilj, ovdje je cilj prevencija. Ajmo ljude da prevenira da se šteta ne dogodi. Evo, 3 sekunde, izvrsno. Ja bi zaključio za kraj. Hvala vam puno. Molim vas jedan aplauz. Mi smo još gotovi. Samo... Daćemo još jedan, ovo je bio jedan onaj pristojni, ali daćemo jedan veliki na kraju. Sve me zanima, ako pričali smo cijelo vrijeme o umjetnoj inteligenciji, mi smo prije na kavi pričali o ChatGPT-u i tim Claude, Antropikovo, ono. Može ruke u zrak ko koristi umjetnu inteligenciju ovako svakodnevno za posao ili privatni život? Samo da vidimo. Pa malo poražavajuće, ja mislim da smo to i mislili. Rekla sam. Da, to je. Dobro, vi koji niste digli ruku, to bi bilo to od vas, otkaz. Vi tamo, ručak je tamo. Ne, molim vas još jedan veliki aplauz za moje predivne goste.